obia otie Opemsuo radio ene ewie edin a mawofo wo me omode ma me eye Adelheid Nyarko London. Na Adelheid no a Dutch name. Adelheid na any Adelaide de krona. As a church say noble kind. Na a Dutch name. And Nyarko no ye me na de me to no a free kume. And na London na ye me papedia. Ye nya free ye na nanom hon. Oba Nyarko. Na doctor Shasie ye be call doctor ho. Said ye Dr. George Amaye huni. Na chese botaye ne se yemfa mra mete yaw eso. Ede nimdie ne boro so kwa abontene a amanne yaw no a ehsese ye de teso no. Atra amanne edi ewuo na edi edi na amana ba a doctor fo na na mo nim na mo de nkyerɛkyerɛ ne baare sei ne beba kwan eba ne man nipa kora hunu se saa de wei wo edio yaw de na enso wo ye ni say a say na be mo aye why are we abusing it ede ntia okay me da say mamemra nyinsen ene awo mu okay ye can drug abuse enye enuro nko a oba bia wonye mu a eni se ye bibiduro ana abrofuduro wonom just say o doctor e de amount asansem we no ye can abra ye tufo efa ye didie mu eye nutrition eho na ye kasa efa alcohol eye abuse energy drink smoking ansana enura nkasa eni say ye enuru no aba na se ne doctors for di kan ye no opioids ye dey manage pain na mostly you see a hospital for surgeries na ewa nkonkon wa obi a obo wa ana say ayemutuo kese ye diarrhea no eno nso so ba wo de ma na adwuma eye ne say enam say ye adwuma wa adwene ni mu nti no e slow nerves no ema wo ye mo na air through sane no ejai eno ene purpose anka ye di opioids eye na was side effect ti ma besi wo question side effect na ewo no ebi eye dizziness o fear ema constipation ye free be sedation sedation ye say ema we ye ha no mo frɛ no high abaso o say me high eno no ya de ye side effect a edeba enti obo ho aye de na to so da na wo sa ya onimu no ono mo aduro no amani sisimu nyina dwo no odampa so kra ye ne se wo tu na mu wie mu a na ye ne de wonya fi hospital ne ba na abaye aduro aka ho pese wo konom so we are not abusing aduro na dwuma e wo se ye na emom side effect na de ba ya e de asomdue bi ne ahotoso bi bre no eno nti na ama bebre na ya abusing ye da se bibia mu na hyase no efira wo mu eni nyinsem mu ti ye be hyase afiri hawa opioids na nu boni na nu a yen fanyi dwuma se de ese no edeba enti se wo ba pemfo efa nuo ensese ofa na ne kwa so a esusuaso bei boni bei ne wo homa no na akra na a wo hye ne yem no nso ensusuaso bei meeti bei num ame midwife ni lawyer adaroma fire fam enti opemfo de wuye bia ni nsunsuanso eyemienu wo maame no nsunsuanso ebeba wo so ena abofra na wo hye wo yem no ono nso nsunsuanso a ede ebeba ne so na opemfo se wo use enrubone sene yesem ye nkansa opioids ebi ye morphine codeine methadone oxidone tramadol wo use sa neoma na even para or abuse ya empata si champon ya enya effect ewo ne so se o mu nu mienu bie mu nan ese pala so mienu ne de enye yo pala me nya ko afuomba na pala me kambo mu nan aguna si ana ahoto aba yewo mame na so aso ya enti se wo no no sa enuro ye ho hia se wo no mabra wonye mo na wo maame no
Emma wunya yefre bibi pre-eclampsia contribute Emma wu enya Emma obi pi ekosro afi wodwunso mu no yehu bibi yefre no protein ewo mu se saa enioma no esi a afi no wa start se wu twa obi a wo sabio etwere ewo nyinsan mu enti wo ho a utimi twa na hwese obi a wanya etwere a wonyem kra wore ne ketrema na ne titimi bɔ ade mu ma no epira wo a wonyem no wu twa edien ne beye ebetimi asɛ wo nyinsan na fe wo bewie na wadwene ene wo kidney eno nso so nsɛm aba ho ebie mopemfo nso so sɛ wo abuse enura etimi ma wonya placenta abruptio ye ka sɛ placenta abruptio ye wonyem a aside akola na wo wo yem no ye frɛ no ekyire ade ye maame mu ekyire ade brofo mu eno ne placenta na wonya nwoya eni sɛ ekyire ade ye placenta no white if we say no ene etare watwe omoja emu ahoden emframa ede ama oba no enti se wo use say no we a emma placenta no white abra ne time nso say e wo se pie e wo sa wawo akola na pie wi ansa na placenta aba ba wo use adru we emfa ho ne bosomi a wanya etimi white na che say white a oba no ene ewu asai say o free mu no wo maame no nso edi mogatuo ebre wo a ye hu ne ntem a ekoye conceal de mogya mpia ma ye hu a wo nso so utimi efiri emu afi ye beba akola no enso so akola wo hye ye mu no ye frɛ BB miscarriage ma wonya miscarriage be pon say stop because nyinsan enye ne emma enete eye hoho a ye besra ye bosome nkono ohoho bia nso so wo nachi wade enti oba no wo nioma a wo pe ti ne ye kire wo se didi yie enko we hu enti wo ho no wo ye nnuro na enye de wo pe no nti no ebema apon ekirade ne be wai na afi wa besen na wako afi ye frɛ bibi preterm labor ye ka se preterm labor awo e wo se kan ebi de etimi si 7 months ekosi 9 months but we say the account ntem abra time enson ye na afi e kan wo na kola no ba no put in at risk especially so ye bema no na memfa ne say ne ntechwa na ne inform yi ni scrotum ne nkwamwa na inform yi enti no wono wo mane ba ntem a ontumi me survive because e descendi a eya obi wo ho ba wo hye wo yem na eya wo no so te ba ebepie e wo abonten a saa ya wo no mane ntimi survive enti no ekuno enti preterm labor ye encourage say ensi e na ye man mu no ye nya machines a etimi hye nkola pia wo musa no enti survival rate ana say all tenase no e low wabe pie all right but ontumi survive it so wo abuse side no we afa ye frɛ bibi birth defect ye na nanam kan oyensuo ba ana akola no ne ho aka enti wo ho no mo a ni ti no be form enso so na dompe wo se kata ni ti ni so ni nyina no ama enti bibi tar hot se feel wo hwe ni ti na wo hu na dwene no ne ami nyina asemu wo ho nso so a ne spinal cord ne inform ye spinal bifida it mostly works on the nervous system. Nervous no so ne ade a work wo wadwene nim na akere wo de ye pagya won safa won sato na ama na nya so bo ho a ne nan echia ne nsama na no cleft palate cleft lip na nikura emma edinifra asosie bibi etimi mani padi dem bia no etumi ema no eto no lawyer ma me sawe yamfa ne se oba ne de won abuse drug na emom be ma no a onyem oba no na abuse drug eno ewo susamso wa akola ne so ane ewo nsunsu aso na eno ya ye kire no during your baby preconceptional care anka ye expect say obi a awarefo ana anya omonkwa na ewo oba bia na be ma na wo yiri bia mo pese mo wo anka musiki care for 6 months and sana wanyem abre na ye 6 months na wo dey prepare anyem no ye tufo na ya kire ye kire oba ene be ma na ho kani no say alcohol ye nsa e was so twi ho free ho jot and smoking weed ye twi ho free ho enuro a akeka ye no ye twi ho free enyoma bi ho enuane bi wo ho kra ye ma wo enye enni
sane ebeya e free be ma no nkwamwa no ho ebete na wo ba no wonso so de ho ebete na e de ehia akola no abra o beba enti se be ma ya abuse na wo ben ne yere especially de ye no mo aye smoking na no de nya effect pa ya make me wo example bi a enese de be ma no aye no ne ba wo no kama oh free 10 years e ko no akora no nso ayet said you say papa ni behave no papa but mommy nso abuse drug but ye nimo okotonwa no ma ha se mo e free be stillbirth and yes akora no betimi awo we manyini a afei wakodru sa wo so a wo chemo no enam so wo hye wo yam nioma a wonya na afei wo be pie wonya ntino pie ye na na wafiri mu enti yese wawo nso we nya ne ba eno nso etimi ede ba ene ye frɛ bibi withdrawal symptoms in baby wo wunro na wanom no eni gi a na de ma wo ye high no ono nso hye wo yam na ono nso so kɔ high saa wo yam enti wo pie a wonim sa no fo nko ana wo bani hia da bi ono nso petramol ni bia no enti wo ba 2 days 3 days onya bia saa symptom syndrome no eye nioma bebra fe no aye hata eti ma eno nso ba akola na so e ma o free emu e na afi ye frɛ bibi poor fetal growth ya midwife for busumi bia ye wo de ye hwesa akola ni nyini eduru okay e na wafu no e wo ba bia wo sa ne kese eduru e bru so pii a e wo de kire e na wo fom pii nso so a e wo de kire enti se nuro ne akɔhɔ ne saa nyoma no wo ya e ma ye nya saa emuduro no e ne efu kese na ye hye e de hu se wo ba no wo nyini eyie afenso ye frɛ bibi cognitive and behavioral problems cognitive ye adwene mu na ye behavior ye tebia ye si de etena no de to so biem board a omo regulate sales of drugs enso so bɛyere wo mo ho na wo mo aye wo mo adwuma ye pharmacy counselor e wo so omo ye wo mo adwuma sene ese na efata enti pharmacy a ye hu se still now the drugs without prescription no that so ton no e was see closing it down and na say you punish wo afei aban ene apolice fo nso be ye o madwuma ye frɛ bi punitive action na say why you be chill say what possession of saa enro we say no ye chiwa sene emra ese na efata no ye de ema ebiem ye be kyerɛkyerɛ na yetufo ebi ne de ye hia wa ha ye enti nye ahanko a ye nam na ye hu obi a ye hu no se o ye predisposed to saa enoma we ya eye nkomodie e na ye kasa hwese ne wo beka no so emfa authority ene woni bi a se be ensem fata enkasa nkyere no na emum nkomodie a ye die na no na wo de afem fa bi ye asem ka ene afutu na wo de akyere afoforo afei obi a o ye exposed to enro we say ye no se opese wo gyae a di kan ne doctor nkasa ye mfiti prekope enyai enro no e ya de a wo system no ene no afa se ne home wontimi ntua wo home at once no saa na eno nso etie nti wo ne doctor kasa wo ne psychologist e kasa ne ye start therapy a e ye nkakra na ye twem efiri ho nti wonom edu dako a afi na eba 9 na eba 8 na eba 3 with time e bedroom re bi afi pepepe no na afi wo twe wo ho efiri ho na ye nsuo nom emum na wo nom nsuo na emum enye enuro na afi ma menka bibi enka ho enuro a ye abuse no ye wo Ghana ha sei no narcotics for e na ehwe na ye wo mra edi enimu kan narcotic board for e na ehwe na omo ehwe wo hwe ye wo Narcotic Control Commission Act 2020 1019 na ehwe saa enioma no eso no mo de ye adwuma de lawyer eye adwuma na ento nti a ukọ court na ukọ yi a obekọ no ya chinkrofo bebra enubone ewo wo mo na ye wo punitive action a ye range from fine ekosi se obedemu ye de obeto prison enti no ye mu bi wo ho a esi a na ye hu se aban emra ebetumi ene yen edi enti ye behwe ye nneoma eyie ewo eho
That's why I do will be called near prison any sikaji and send me kind therapy can ain't to say ye come back to enro a usage a ya name pain no a mu send me kind a num send me kind ain't the omu that done it to be a word draw no crown yajuma what an equal to a wound because what train a fruit yan home ain't he obi or honor my yet and cause I catch you homes with say pantine any I de may bo pantine because I are binding na yet and kwa ye to ye bo and kakra obe we obe free one year juma yeah nkoma na ye den so ye bere no but